Chamgei tupchenyun Jonathan Bett. Ane kwa Kirui Andrew kobun sokon kikabirun simoit alein amwaun kongoi amun kiyai boisiet nekiatinye panganet ayai ako tatinye kora. Alen koyon tomo ayai amache amwaun pongezi amun kiyai ako tuguk chechang chekiamache anai komiten en tepset netesetai itepsen boisiek chebo Church of God 7 Day en Kipsigis. Pongezi ndugu Jonathan Bett. Pongezi, kongoi mising amun boisiet nekiyai nokere kotoreton en tuguk chekiamache anai. Pongezi ndugu. Now, ko en ng'alekab history ko mwoe biik chechang kolen mobo maana history. Inyoru biik chechang kole kinosomoni Bible motoreton history. Lakini ngecheken okot Bible inendet ko history. Chang tuguk chechang chebo history en Bible. Kou kitabusiek chechang okot ininamen Joshua ko history, ng'olole tuguk chekiyaak. Kirwokik, Ruth, Samuel netai, Samuel nebo oeng, laitorinik netai, laitorinik nebo oeng, atebetab betusiek, Ezra, Nehemia. Mi kora bukuisiek alak chemomi Bible nombo kawaida kou Tobit, Judith, Maccabees. Ko nicheken kitabusiek chon ko history. Okot en arorutik nisoman kou kitabutab kele Injili ko ng'alek chechang ko history. Kisich Anum, ko ng'alechon ko history. Mariko, Luka, kitabutab boisionik ko history. Ko therefore bo maana history ako history kora ko part of agenge en tuguk chenyolu kingen konamgei ak kayanet. Bo maana history. Nako kosir situn kemwoini lookyok tuguk chemobo iman kobo nee kiamet neng'utu. Yoche keyai research history kotakomi boisiek cheingen ng'oliot agenge sikor kakiyome tugul kenyoru eleteptoo imanda konamgei ak foundation nebo kanisetab Church of God 7 Day nekinyokinetengei tuguk chechang. Now, kou en tepset neiteben boisiek tuguk chechang ko chang tuguk chekenyoru kora. Kou en tepset nekiteben Arap Koech, ko kimwa Arap Koech kit agenge nacheken ko noton nekikoib pcheutik en kanisetab Church of God 7 Day. Kimwa Arap Koech kole kingonyo iwal Kenya ko kinyo kotorta AM Shumeka, chito nekiibu kanisetab Church of God konyo Kenya. Kimwa kole kitorta kele kimoe ko pastayat. Ng'olionoto kimwa Arap Koech komo ineken, kisib koyai biik alak research konamgei ak AM Shumeka akobit kit nemoik clear. Konoton nekikoi biik konocha mugulelwek akonam kosirta baronok. Okot en tepset nekitepsen boiyot Arap Sawek komwoe Arap Sawek kole kisirta baronok ako kikomwochi Hiwa kolenji anyomwoe imanit mokiolon. Tebutiet ko ni, nee imanit nekiyoche konyokomwa Hiwa nemokiole ne yekingokakonyo Hiwa Kenya konyokokerengei boisiek missing koyob Kekoik. Amun mwoe Arap Sawek clearly kole kikerengei kole awirte tuguk en karit akole metoretech chichi akonyo kikaikai biik en gaa. Okot en tepset nekitepsen Arap Tui missing ko kimwa kounoton kole kimoe biik alak okot kabatisanet ko kisib koker Tui missing en ng'ong'utiet kole mokibosonok. Ko inicheken ng'oliondoni ko noton ne ki kanamet nebo pcheutik chekibit en kanisetab Church of God 7 Day missing nebunu Jerusalem. Amun nikerchine ak kanisosiek alak ko mapchei kanisosiek alak ine en haraka. Kityak missing
chachuk bo 17 nebunu Jerusalem ko inoker ko netai foundation ino ko tebutiet nemi ne atwan ne kiboishe koyon korekebishan makosa ini kot ko kimako shumeka ko ki pastayat ko boisiet ne kiyai koteptan ongen ale kiyon ko kit neng'wan o kilyoin biik chesire over 20,000 che mara kikibasan kot ko kimako shumeka ko ki pastayat kou yekimwa Yewa amun chekiniein history kosir Kipsigis ko kingosirta Eton Macharia barwet en 1959 ko chito nekakile 1959 1970 kikakile chito nenyone na kisirta Eton Macharia barwet kwa Jerusalem ko chito nekikakile kiyoku konyo Kenya ko ki William Hiwa na ele kiwo koyoret Jerusalem kobakisirta baronoton kwa America ele kimi William Hiwa en Yakima United States kosir barwet Hiwa konyo Kenya koteben biikab Kenya kole oteptoi ano yon amoche anyonundoi ano ko kikiarorchi ko kikonye any koit Hiwa amun kiinendet ko ki general overseer nekibo Church of God 7 Day ko kitarget ko kietita en Jerusalem na ko kingoit Hiwa baadaye 1982 konyo koesio shumeka ko kinoton nekinyokokon pcheutet age koboisien 7 Day Church of God. Now nenicheng kora kit nekimwa Macharia ko kimwochi en ng'alalenon bo arap Koech ko kimwa kole kile Macharia Hiwa kot ko kemoe icheng'wech sobondo ko katemutech oinet imuktogei any ikonor biik chebo eunekab chichigaya ikere ile Macharia ko ki chito ne serious kimakou boisiek chu alak chukan kele moe kokonoris chumindet ko kinekamach chumindet kora ki Macharia ko kimwa kole kot ko kaiman komo shumeka ko ki pastayat ko koyoche ilyan imutech oinet now noton atononen ale foundation nebo Church of God 7 Day nekiibu pcheutik now nicheng kora en history chebo Church of God 7 Day ko ng'ang'a ko kele kitinye tamirmiriet nemokikuyo kele kitepto ano tamirmiriet nekinyokoesio Sotaka amun kimainet Jerusalem ng'alekab kole boisie Sotaka en Sabat yani kinyokobit tamirmiriet nekibo ng'ang'a now kinyokobit kora en Church of God 7 Day konetkei kiinetegei kitabut ng'alekab biik alak akoibu kobwa kanisetab Church of God 7 Day komou en bitenywan amun kingen kele msimamo nebo Church of God 7 Day ko 40 points ko chang tuguk cheinete Church of God 7 Day en nguni keng'ololi chemomi doctrines chechwaket ko tuguchoton chekinyokou ikorwek komomi en kanisetab Church of God 7 Day molelen Haji Koru kele mayat baten momi en kanisetab Church of God 7 Day nekibunu Jerusalem kimainet Koru lakini kinyokonetegei bichoton ot koinutik ko kimako kandoiset nebo Church of God 7 Day lakini kingong'et bichu koibunot kandoisosiek chebo biik alak ko kinyo pcheutik kakonu kityo a few example kidogo ko kamoche nwokindo akonin pongezi amun kasit nemie neyoe akosome ale matimwei yon kabirun simoit tuchatilen angen ale imuche koitech imuche koibirchi biik chebo welelionote chichon ko biik chechang ko amun ane ko chito nebo history akoyoe research soiti ko ngetuiye ak biik chechang en koromwowon history chekatungani kotor aleni en ano kakere ot kou en mahojiano nekiteben boyot Chebuget ko kimwa kole kikile makisomoni kitabusiekab biik kakeng'olole ak boyot age kora kolyon kikile en kanisetnyon ko ngonyor kitabut nebo biik alak nemonenywan ko kikakile kekerere amun inete lembech now ikere ile koik bichu kora biik che koikoigei kibore self righteousness kotiitegei ile kanisa netinye kitabut nebo iman ko kaisoisanun any kole bo iman alen ko en nwokindo akonin pongezi akosome ale ketestai en research akane nekanyoru ko I will be free ayokun sitaianalysen sitaiker eleu otherwise pongezi sana arap Bett en boisieng'ung neiyoe research amun
niton ko netun toretech kora, tun toreti lookyok en kasarwek chebwone kongen kole kikibendite ano. Otherwise, thank you so much. Thank you so much.